Kosabiti lo atubor irimi minister aitegera korara bola na ka PDM amuria abuisumun akorakina Abaatin atomon neja selo sisi kere ko districta ido kwangina ilele ngesa abu ojaikini neja selo sis iworori kesi Adumutu Abaatin jeni yo kwa pelo sisi lo kwa ngesi itere kina noi kada atioksion we po o kwapo wa leipu gae idumuni jobe ichapaso zelo so once kadi twos editi bore ni eina na inokesi ara ida waya la sabunyo iche program sulo apuga na makabe epoto mambere ekoto yesu kwa picha person silu chalo imu chipakara sakina medao noto mabala bi ngarak sibere tungalwa kwa aniet eja utenero no ne jato ni ngare no kungo kwa bala papa minister bonbe prongesa anyun bonbe echa personelo suwanda bero kaleke peri berengesi da boistine jok na rekpani teon tere kinon kara tunis na mamusuda anya ne proto tonga dukuni ikaisara ibotire real wela ete kotoma akesi lwepo yala masido ebe egeutoskesa iduka rwatatini do kwana rai airikanakini bon yala malengo no minister Adumutu Abaatin Adumutu Abaatin atomono ko leta wala tibia somar bera somar tida ikato siladi yala mkini noi arota de jai rai dai lebe bon penga yala manoi ageo na senior minister na ese ona se minister lo la bu penga yala ma depa anota nara yala mkini ngeje ngapa masek alos kwa nga igwa kina Abaatin ngun yala masike de kale ke de do no bere so da pera Abaatin iya takela subana minister agogong anwa to joke iketunga engara kitiketunga akada aitawale siana ngul mamunesi yalongo itunga no ala ilokere menasinisi ayala makangesi ni kama na kadang Adumutu Abaatin ara ngo chama la diti bala kero to mo district ko yedi bore polo ile ma mending on Adumutu polo adukuni bati ejale me kalero no ko yedo kana anu yala maka chama na bore minister ina kinengo Abaatin eberi kwa ngoda agena no mama tapalin aso de siniko ikina to muna kada ebe ejana kisipolo kolu yala meka tawono ano paran la lolo we minister swama sianutu aina kini soda bua Abaatin kwapo LC1 akese polo bonube rai bereng ni borento diati bonube emuno seko si minister lo le yaiti Uganda kere idore MP ko sila amuria so jokiti so nuna rai ikiundo bere soda kwa pelo si joko jo LC1 apero togo bere lo ekwanga itia apera nya patandi cheto ani kare chwenu janya kwedi yala mabere soko kwa Adumutu Abaatin to na tomo ilosi kwa nse yataki na Abaatin ngunu achie do ichie dukundo bere kailo pigamara kadangu pengu le rai district councillor oraida bobo atupitone raban kotoma muria Paul esodu British ngesabu ichoraki lukerebe ekotokwa na kesi aitosoma Abaatin nu ejoko mere agwelanar akono ngai kwenya LC1 LC2 lo jasine elo pa Abaatin no ereke kreche otorob idumuja Abaatin no so jangara Abaatin no ai kobar ara pesi kini togo dara nu opotito ko pana bala biolos ogna pa were ngoda muria da yitonga ibunja Adumutu kentle mamji wanje ageo ibore polo igelo se one lead ma Abaatin no kere owanyebe igwa kinja Abaatin no etogole baka iskibe aseremede kira so irine baka be mama ingia pole do mwana ngesi otebere ya berala pete airuja kira ni pugare tonga o laiti koni goen o mame timirio o popo jera jok o ura moviti idarte jira angosubina chairman Kanuka TV East Alfreda Twao ko district alo amuria